Malo so i fua Tala Fou o se whapoponga le nei o Tala Fou mai Ausetalia. Wa iei li poti wa ta waile tūlanga le lei o le whainga malanga le Pānemia o Anthony Albanese i saina a toai mani whaeilo ni tū le lei tūlanga tau whawhatua inga i le bawa tunu e lua e whapea fo i mata upu le swing o le tau ma visa. E tolu asa o whatalanoanga sa whaia le bawa tunu e lua, whamai e le asalanafi ma ua mariri e Ausetalia masaina o le atu e whaawau whonutanga o le atu taitai, ma ngāre rue whatasi tūranga tau whatawa inga maisi. Whai mai le Pānemia o se asia singa le rei tele mai tā ua mo Ausetalia whapea fo i masaina. Whai mai le Pānemia o le talanoa a ia o se mere lei tele. O le atu kuki la leo le aanga atu ne iei le ri Pānemia mo le whonutanga atu motu o le Pasifika. Pe ama le 10 miliona le tau pe a whatu peina le tolu 15 tane o vapes na maua e leo i te tono o Ausetalia ma salomia o ia vapes o lo au fia ile nicotine le vaila au o lo maua fo i te tono le tapaa. O suenga na whaia le Australian Border Force ma le Therapeutic Goods Administration le TGA wa ta wai o ni uta te tele o vapes na maua ina ua tau mawhaita ngata o lo fea ngai mara au unanga le au maia ia vapes i le atunu. Whai mai na maua uta i New South Wales, Victoria, Queensland ma Western Australia, a wa ta ua le Minister le Home Affairs Claire O'Neill o lo whaatino nei se suafuanga e whaititi ai leo whai o vapes i le atunu e whaatasi ai ma le whai o nia o onga e whaatatau i a whianga o vapes i le soifua o le tangata. E whaisi tele o vaenga lo o a whia le motu sio le au unanga le Optus e le ngata i whale mai au whia i vaenga o fsoswani whaapavawe ma le whaitau miliona o paanga o lo liputia mai wha le tonu i le network. Ele ima whai o na whai ni telefoni pe whaonga ina data i telefoni anisi taru mai lava le tau le whai le baweawa na leila. Wa liputia fo i paanga le Optus mobile wha le tonu le whaonga ina le au unanga ma wa whai lua le Optus wo lato ilo ina le wha le tonu. O iei fo i di poti wa ta wai o lo o a fia fo i au o nanga e pe o le dodo ma le amazing. Wa iei le tangata wa mōria le whalawlawe na mariri waita mai te to rua i sini le vasa nei. O ta maiti na mariri wa se furu toru ma le se furu whata usanga na mātutua na sa idia i leo i seri e to rua o Nicholas Thu ma Anthony Morris le ananga i ane le ofisa o leo i le asona nafi ma po e nai loe leo. O le iseri o Nicholas e luasu fitu tausanga, whato a tea mai le whanama i le tau na leila, wa mōria loe le mata upule nei au fiele a vita avale mata utia, wa mafua i le maniu, ma le letu wane fesoswani le na fia. O lo fita wa ina fo ia fōringa i le iai lava se laisene a vita avale o lea ali, au le soe tula iai i luma o le whamsinonga. Ma le tala muli, o trains i mele pone wa whato atu e amataina whainga malanga i se teimi le imamau atu, i le mai o le tau fia le tu mau mō sina teimi, o no o se wha le tonu le network i tūlanga tau whasota inga. O whautua ina le metro trains, tangata whe malangai, ia whatua ia lato whainga malanga i le tau na leila, ma sa ili nisi awala o no le whatua i tele na fia ile au unanga, ina ua tūla i mai le wha le tonu. O le Metro Trains on X, le sa whaingo mua le Twitter, na o lato whaadia o suia e pasi trains i le so, a lo iei fwiri pote o nisio au unanga wa tapunia, o na o le so tanga ma le wha le tonu tele o tula i mai le Optus, i vaenga ese uma o Ausetalia. O tala ia le video Samoa, i le nei fu ia surulu o wala walau whaafonga mai, ia ma le wha moe tue maua foi, seisi wha o poponga i le teimi wha penei le asoa tai au, na o sina whautuanga foi tue wha manatuai le mamalo le atunu malau whaafonga, turanga tau puinga i winga ese o le tau e pe ona maita wina foi le vevela, o lo o iai tonu o nisi o vaenga o New South Wales me se la vaisini, ia ma whaite tenga foi i le fesuisui ia i o le tau. Tala na, ala video Samoa.